ise mukama nabakunda mwijure mutima urukwera na mununga banywani banje abanyamitanga aho aha cathedral Nyamutanga aho Arushozi, abantu banje ba Uganda Matazi, abantu banje ba Rwera Parish muri Ntungamo, munzire mureba munonga Sky TV na munonga amakuru genshonga hamwe n'icyakuzo cizoba mbwenu Yezu ogwaturinzire aguma bandindiro butosha tugume twatagande aha TV aha. Amazina mbanyeta Michael Karo Karungi kandi ninkusiye icyakuzo n'icito cyacu nkabutosha icyakuzo cito cizoberi ncihire side zo kontunga mu Rwera ntigira ngo shuma hifo abasirikare bakwate shaku shuma hifo abasirikare bakwate mupenye na yanje nyenda ncitire hihi chibe related no bukura ni no mwata kubasa kumera omyanyetari yemwe nemwe na mnongo muntoche mbwenu washuma ife noza kwata nkamezi obukura bwenu babwa kwasire myenda mbwenu no bawamanyire cyakuzo uzaro bukine n'icito cyacho tindi kwena kurenza aha nyenda kugire ngo yagende tine mukuru egenda bwira amazina nasigara ni Michael Karo Karungi utakaruga Sky TV irakari y'abantu iteturwa kuguma tukuhereza nyona mnywani wanje Modani hamwe na Adera nabandi nyamwinji kandi iturabe twabatahire moko mbyaro yanyu cabangu mwije mutuhagire kandi mwije mutukunde tushemerewe ni mucakare turiye ahabo kuba nicoro hanga yatuhangire akagira ati nabateko munsi muzare mukanye kandi wabo tarire okuzarana kubakora kuce mwincirize nyomba komye aha murareje